Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ove fine raviole od bundeve. Ispecite bundevu i fino ju propasirajte. Ovdje imam 400 g bundeve, ali vi možete da koristite veću ili manju količinu. Posolite samo blago jer ćete kasnije soliti vodu u kojoj ćete kuhati tjesteninu. Na ovaj način će vam tijesto biti mekše. Pomiješajte meko brašno tipa 480 ili 500 sa jednakom količinom semoline ili finog griza. To znači 50% semoline, 50% mekog brašna. U opisu videa ću vam napisati šta je to semolina i kako možete da ju nađete. Počnite da mijesite dok vam tijesto ne bude otprilike mekoće i konzistencije plastelina. Vi možete da koristite kuhanu bundevu, ali moj savjet vam je da koristite pečenu jer će vam onda okus tjestenine biti bolji. Količinu brašna i semoline trebate da odredite sami jer to zavisi kako od količine bundeve, tako i od mekoće bundeve, to jest koliko vode sadrži. Isto tako, ova količina zavisi od toga da li kuhate bundevu ili ju pečete. Kada zamjesite tijesto treba vam odstojati na sobnoj temperaturi bar sat vremena i ako je moguće, ako imate vremena, još sat vremena u frižideru. Sada mi je tijesto odstojalo malo u frižideru i sada ću početi da ga razvlačim. Ako nemate ovu mašinicu za razvlačenje tjestenine, možete da koristite i oklagiju, samo će vam biti malo teže. To jest neće biti teško, ali ćete trebati malo duže da razvijete nego na ovu mašinu. Sa mašinom ide zaista brzo. Pospite radnu površinu mješavinom brašna i semoline, to jest ovog finog griza. Ili samo možete da pospite brašnom. Vidite kako je ovo tijesto fino. Stavite ga preko. Podijelite tijesto na 2 ili 3 dijela. Tako, presjecite tijesto nožem. Nemojte ga ovako kidati. Ovaj drugi dio prekrijte da vam se ne uhvati korica. To jest da on ostane fin i ravnomjeran, ujednačen. A sada sa ovim dijelom možemo da počnemo da radimo. Pospite brašnom. I razvucite ovako malo rukama. To bi bilo dovoljno. Namjestite mašinu na najveći prosjek, to jest na 0. Mislim da je tako kod svih mašina. I počnite da razvlačite tijesto. Tako. Vidite kako je ovo tijesto fino. Uzmite samo ga malo pospite brašnom. Tako. Vidite kako je ono fino. Ne kida se, ali neće biti potpuno gumeno kao u slučaju da koristite samo brašno. Sada jednostavno namjestite mašinu na sljedeći stepen, to jest na jedinicu. I protjerajte ovo tijesto kroz mašinu. Tako. I vidite, sada na dvicu. Vidite kako tu fino i lagano ide sa mašinom. Tako. Vidite. Baš je fino. Sad stavite na tricu. Tako. I vidite, ono je već dosta tanko. Baš je fino. Na 4. Vi možete da razvlačite ovo tijesto na željenu debljinu. Ja normalno obično tijesto za tjesteninu, za raviole ili torteline razvijam na između 5 i 6, ali pošto je ovo nešto mekše tijesto i
ne sadrži jaja, mislim da bi se trebalo razvući na negdje između 4 i 5. Kada je tijesto fino razvučeno, nastavljamo sa punjenjem. Ja sam pripremila punjenje od 2 vrste sira ovaj put, to je feta sir i mozzarella. Feta sir će dati ovom receptu, to jest ovim raviolima, onako malo kao oštrinu, a mozzarella će biti ona koja će dopustiti da se to punjenje od sira istopi. Vi možete da oblikujete ove raviole na mnogo načina, zaista nema tu kraja vašoj mašti. U ovom slučaju ja ću koristiti ovaj pečat za raviole i samo ću prethodno označiti gdje treba da stavim punjenje. Ovako, ne morate da budete previše precizni jer ovo tijesto možete da protjerate još jednom. Moje iskustvo je pokazalo da je najbolje koristiti ovu kesicu za šaranje torti jer ona vam dozvoljava da onako sami odlučite koliko će ići punjenja i da svo ovo punjenje bude jednake veličine. Ovo punjenje sam dodala malo bibera i možete da dodate ako imate maslinovo ulje, ali to maslinovo ulje treba da ima jedinstven okus. Nemojte dodati bez potrebe ulje ako nema recimo suncokretovo, ako nema jedan fini karakteristični okus. Ako imate hladno cijeđeno maslinovo ulje, ono ima onako jednu finu notu i ono će promijeniti okus ovom punjenju. Vi možete ovaj sir izmiksati ručnim mikserom, ali ne morate, možete ga onako samo izmrviti i pomiješati. Sada samo prebacite drugi dio tijesta. Ovako. Pazite da vam ono fino prekrije punjenje. Tako. Rasjecite tijesto na pola. Sada jednostavno ovako oko sira, samo malo pritisnite rukom da vam ne ostane unutra vazduha, jer vam se onda ravioli neće odlijepiti. Sada trebamo da uradimo još samo jedan korak, a to je da isiječemo raviole. Jednostavno stavite pečat ovako da vam bude u sredini i iskružite. I vidite kako to fino izgleda. Nastavite i sa ostatkom tijesta. Ove raviole trebate da kuhate u slanoj vodi oko 3 do 4 minute. Umak koji ćete napraviti zavisi od vas. Možete samo da ih prelijete maslinovim uljem i stavite malo bibera. Isto tako možete da, kada skuhate ove raviole, samo da ih pospijete malo slatkom pavlakom ili kajmakom i da to fino promiješate. Kako ja pravim ove raviole, jednostavno uzmem malo slatke pavlake za kuhanje, dodam malo bibera, malo maslinovog ulja i samo jednu kockicu gorgonzoli. Ovako nastavite i sa ostatkom tijesta. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!